Ijambo rya Perezida Paul Kagame ku baturarwanda ryari mu rurimi rw'icyongereza amaze kunamira abazize jenoside baruhukiye mu rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. Iri jambo ryibanze cyane ku kunenga imyitwarire y'ibihugu by'amahanga ku Rwanda. Gusa Perezida Kagame yirinze kugira igihugu na kimwe atomora mu buryo bweruye cyangwa butaziguye. Aravuga ko bishaka gutanga amasomo ku Rwanda ku kijyanye n'ubutabera, nyamara ahubwo biri inyuma y'u Rwanda. Aha Perezida Kagame yibukije ko kuba hatarabayeho kwihorera ku bicaga abatutsi atari uko bitari gushoboka. Yashimangiye ko u Rwanda ruzirikana ihame ry'ubutabera kuko abakoze ibyo hari n'abari mu butegetsi abereye ku isonga. But let me tell you, we are a small country, but we are big on justice. Ariko mureke mbabwire, turi agahugu gato ariko turi banini ku bijyanye n'ubutabera, kandi bimwe muri ibyo ni ibihugu binini kandi bikomeye ariko ni bito cyane ku butabera. Nta somo bafite ryo kugira uwo bigisha, kubera ko aya mateka bayagizemo uruhare. Amateka yatwaye ubuzima bw'abacu basaga miliyoni, nibo mpamvu kuba abanyarwanda barishe bagenzi babo, ariko amateka y'ibyo akomokaho twese tuzi. Perezida Kagame yakomeje avuga ko nyuma yo gutererana abatutsi barimo bicwa muri jenoside mu mwaka w'1994 ibyo bihugu atigeze akomoza mu mazina yabyo byakomeje gukingira ikibaba abagize uruhare muri jenoside na magingo aya. Some of whom are even protected even now by the very countries that talk about justice, that give lessons about justice. Bamwe muri bo baracyakingiwe ikibaba n'ibyo bihugu bikomeye byirwa bitanga amasomo ku butabera, biti mwibagiwe ubutabera. Tuvuge ku bindi, bavuga demokarasi, bavuga ku bindi, kandi uko mbizi hari systeme 3 ziyoboye isi. Iya mbere ni ingirwa demokarasi, indi nicyo bita igitugu, icya gatatu kiri hagati cy'inumiye gikomeye n'uburyarya. Is that of hypocrisy. Mu gusa n'ushimangira ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kurusha ibihugu, Perezida Kagame avuga ko bishaka kwivanga mu mitegekere yarwo. Yibukije ko u Rwanda rwakuye igihano cy'urupfu mu mategeko ahana. Ati mu bindi bihugu siko bimeze. People who even doubt our justice system. Then you have Rwanda in our constitution, in our set of laws. Abashidikanya kuri systemu yacu y'ubutabera, u Rwanda mu itegeko nshinga ryacu, mu mategeko yacu twakuyeho igihano cy'urupfu. Kimwe muri ibyo bihugu bikomeye kiracyamanika abantu. Barabikora mu kuri twe no gutekereza gukuraho igihano cy'urupfu. Twari dufite abantu bagombaga kunyongwa byumvikana, none abo bantu barabyirengagiza. Ko turi igihugu kigendera ku mategeko, cyubaha ubutabera, kubera ko tutabikoze, kuki twari kubikora? Nta gitutu cyari kituriho hatazagira ubeshya. Ibyo twabikoze ku giti cyacu ubwacu, nuko hari umuntu watubwirije, wadushyizeho igitutu. Ninde wari kudushyiraho igitutu mu gihe hari abagikora nk'ibyo? Kuri Perezida Kagame, isomo rikomeye u Rwanda rwakuye mu byabaye ntiryagombye kuba impfabusa. Avuga ko mu myaka 28 ishize buri mwaka ufite icyo usobanuye kandi gikomeye. Avuga ko kugira ngo abanyarwanda babe icyo bashaka kuba cyo ari bo gufata iya mbere mu kubyigenera. Akavuga ko nta muntu uzagenera u Rwanda uko rubaho mu buryo bwari bwo bwose. Madamu Assumpta Muhayisa ushinzwe ibikorwa byo kwibuka muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, avuga ko kuri iyi nshuro isi yose yibuka ku nshuro 28 jenoside yakorewe abatutsi hari umwihariko ku rubyiruko. Umwihariko rero wundi ukomeye cyane ni uko nanone duhanganye n'ipfobya n'ihakana rya jenoside mu buryo bukomeye. Akaba nabyo bituma uyu mwaka duhamagarira cyane urubyiruko ngo rukurikirane, rumenye amateka y'igihugu cyacu, rumenye amateka y'Abanyarwanda muri rusange, hanyuma rumenye n'amateka ya jenoside mu buryo bw'umwihariko. Turahamagara rero urubyiruko kwitabira ibikorwa byose byo kwibuka biteganyijwe kugeza mu minsi 100, basura inzibutso, bakurikirana ibiganiro biteganyijwe kugira ngo bamenye kandi bumve neza amateka yabo abagenewe.
imihango yo kwibuka irakomereza mu midugudu. Biteganijwe ko kuri uyu wa kane haba ijoro ryo kwibuka ku nshuro 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuhango urabutambuka ku bitangazamakuru by'igihugu mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Twibuke twiyubaka niyo nsanganyamatsiko yongeye kugaruka kuri